Assalamu alaikum ağayınlar. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ olsun. Mına istep жатқан amallarınızda Allah subhanahu wa ta'ala iki dünya cemisini versin. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salah ve atuz zakat deydi. Namazlarında turguzunlar, zeketlerinde beriңдер deydi. Бұл zeket беру farz бұл. Zekette бұл Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oylap çıkargan жоқ. Müslümanlar oylap çıkargan жоқ. Belki Allah subhanahu wa ta'ala zekette farz kıldı kimlerge baylar üçün. Жаңа Әлімжан бауырымыз өте бір жақсы айтып кетті. Біз қанша зекет жайында айтамыз. Былай айтқанда біз қарыздан құтыламыз. Айтып, yani сол байлар ертең қияметте сол зекетіне бергендігі үшін өте үлкен масқаралықтан құтылады біріншіден. Себебі zeketen vermegen baylardan kuyruğuna pişatlar orlat deydi. Ona bilesler mi? Men degen şaup turgan attın jambasına belgi koyat. Sonda жаңағы attın şıngırgan estkestir mi, körgestir mi? Adamzattın erten zeketen vermegen baylar kuyruğuna sonday pişatlar koyulat. Son azaptan amanda bolat. Zekette беру менен осы дүниенің өзінде ол өмір бақи кедейлікті көрмейді. Ол өмір бақи банкрот болмайды ол. Zekette берудің ең үлкен бір хикметтері осы. Мынау Қырғызстанда Созақ деген жер бар. Сол жерде бір екі жігіт жайында айтып береді. Біреуі Мұхаммед Шариф деген жігіт. Бұл жігіт өте бір бай жігіт. Бұл сондай зекетін береді, мініп жүрген машинасынан да зекет береді. Негізінде мініп жүрген машинадан берілмейді өз негізінде. Бірақ ол мініп жүрген машинасынан үйінде ілініп тұрған кілемінен де зекетін беріп жүреді. Осы кісінің көршісі болады, ол коммунист. Sonda bir Құдай ұрған адам, бұның үстінен жаза береді, бұл вахабис, бұл анандай, бұған Арабстаннан ақша келеді дегеніне, бізде де болып атқан сонда бір өсек әңгімелерді айтады. Және де сол жерде бір Абдуллах деген жігіт болады, бұл жігітті өте бір бизнесмен жігіт. Бір күні әкесімен келе жатса, қараса мешіт бітпеген. Әке, мына мешіт неге бітпеген десе, балам қаражат жетпей қалды дейді. Онда әке бұның қаражатын бәрін не қылайықта, есептейік де осы айтқа жақсылап тұрып, осыны бітіріп кірейік. Әкесі өте қуанып кетіп, жаңағы мешітті бүтін қаражатын бәрін беріп, бітіріп, айт намазын сол жерде оқиды. Және де шығып атқан адамдарға менің садақа бітірім деп, сол мешітке келген бүтін адамдардың барлығына 1000 сом. 1000 сом ол уақытта $100 еді. Ол вақытта $100 еді. 93 жылдары. 93-94 жылдары. Содан сол ауылға өте үлкен бір сел келеді де, сел бүтін елді, бүтін бәрін жойып кетеді, қырып кетеді. Үлкен үйлерді, үлкен жерлердің бәрін опырып кетеді де, бірақ Мұхаммед Шарифтің үйіменен жаңағы Абдулланың қорасына су кірмейді. Сонда жаңағы коммунист шығып алып айтады дейді. Мен Мұхаммед Шарифтің Құдайына сендім. Бұның ауыласына, қорасына су кірмеуі, бұны зекеті алып қалды деген екен де. Ана Абдулланы кешеге айтта берген садақа пітірі алып қалды. Екеуінің үйіне ғана су кірмеген қорасына. Зекет сондай нәрсе ағайындар. Бұл
Alhamdulillah bizden yelimiz Müslüman yeli, halkımız Müslüman halkı. Zeketin berip atkan köpten köp azamatlar var. Onların içinde ayıl kişileri de var. Men olsa vağızda da aytıp etip ettim, bir cesir ayelden 7 milyon tenge zeket bergenin. Men cesirmen, jetimmen, bırak men bilen zeketimde beremin degende men siz toktap turungiz. Zeketni birinchi jetimge beredi, jesirge beredi. Siz qalay bizge bereyin deyapsiz. Degan vaqtimda bu mening shukrchilik zeketim. Baldarim alhamdulillah aman, alhamdulillah namasan, alhamdulillah mağan boysunatın baldar bo'ldi. Men baldarıma to'y qilgan jo'qman. Men baldarımda uylantirib, yaxshilab tamoq berdim da, baldarım to'yga keteten narsani jetimge berek, jesirlerge berek. Kim adamlarga berek deb ta'lim berganman. Mana biz zeketimizde qabul qilamiz degan ayellarda bo'ldi. Al-Marwa Alloh taolaning qo'noqlarına juyli ari sapoli xizmat ko'rsatdi. Bir dese subhan, berib salar sultan. Berme dese subhan, nesin berer sultan. Ne bir baylar var, şerivatkan baylar var. Kazinoga aşina var, tastab ketib atkan. Şeyh Süleyman, bu hazırki vaqtda Saudiya Arabistan'da jasab atkan, öte kartayıp kalgan kariye adamның ohiqasını aytib bereyim. Bu kişi aytadi, biz öte kedey ömür sürетін edik, öte kedeydin kedeyi edik deydi. Bir günü mektepte muallim aytdı, erten 1 riyaldan alıp gelingler, erten olsa aynalığa çıkamız, ekskursiyaga çıkamız. Sodan uyga bardım, aka-şeşeme aytdım, aka-şeşem yok, 1 riyal. Tuni men jilab chiqdim. Xudaydan so'rab chiqdim. Biroq yo'q. Barsam baldan ber jinalib qolgan ekan, men jaylan bardim. Biroq bizning ustozimiz o'ta ziyrak adam ekan. Ey Süleyman ber kel deb aytdi, men chaqirdim, oldina keldim. Endi bet-auzim isib ketgan chiqar jilaganligimdan. Sodan mağan bir so'roq qo'ydi. Onu barlig'i biletin. Sonday bir oңай so'roq berdim. Ol so'roqni men aytib edim, xaltasidan 1 riyal chiqardi. "Oh, mana sening siylig'ing" deb mağan berdi. Bilesizmi, men o кезде qanday quvondim? Men qanday quvonib ketdim sol кезде. Sondan endi olib kelana 1 riyalni deb aytdi deydi. Сөйтіп мен рiyalni 1 riyalni berdim de, сонымен ekskursiya bo'lib ayni olib keldik. Quvonishimda chek yo'q. Vaqtning o'tuvi menen mektep bitdi. Жоғары оқуларға түстік. Men bay болдым, өте bir davlatli болдым. Alhamdulillah. Bir kuni o'zim bir uyda bir suratlar жатқан ekan, sol suratlarda ашып, qarab o'tirsam, bayağı sol birinchi klassda ustozimiz bilan tushgan suratimiz bor ekan. Birden esime жаңағы ustozim tushdi. Meni sonda bir quvongan. Sodan arjaqa zvandab, berjaqa zvandab жаңағы adam tapdım. Ol ustoz o'zi Palestinalik ekan. Sodan o kishi o'sha pensiyaga chiqqan, qartayib qolgan ekan, izlab bordim. Izlab borib o'tirib, söylesib o'tirdim. Olmagan kudukmen qarab, qo'rquvmen qarab o'tirib, bu kim ekan, bu meni ne uchun izlab keldi ekan deb bir qo'rqinchмен qarab o'tirib, men tanishma deb so'radim. Сөйтіп edim, "Yo'q, tanimayman" dedi. Sizning bir Süleyman degan bir shogirdingiz bor edi, tanishma dedim. "Yo'q, tanimayman" dedi. Esingizdan chiqardingizmi? 1 riyal. 1 riyal esingizdami? "Yo'q, kechirasiz, balam, esimdan chiqdi. Endi karlik qo'yin" dedi. "Yo'q, ustozsiz, renjimingiz. Men sizning Süleyman degan shogirdingizman. O'sinday voqea bo'lgan edi. Sol 1 riyaldan men sizga qarz bo'lib qolib edim, sol qarzimni olib keldim" deb edim. Sen bayağı Süleyman'sın deb aytdi, esine keldi. Men bo'lsa 1 riyalni sizga olib keldim. Biroq buni bu yerda bermayman. Ko'ringiz, men sizda sol boshqa yerda aparim. Sen o'z qaydan kelding? Men Ar-Riyoddan keldim.
Riyaddan keleden bolsaň sonça 1 rialdy berүү üçin 1000 rial sarıp kılıp geldiňmi? İsraf kayda dep aýtdy diýdi. Meýlen jüre berseň işte bu kişini maşinaga mingizip alıp janagy öte ulkan bir kotejde körsetdim-de, "Muna boladyma?" dep aýtdym. "Hey, maskara istebasynma men maskara kılıp atsamba?" "Jok, maskara kılıp atgan. Hey, men sagan 1 rial bersem, munaň boy neçe milyon rial turat?" Sodan ademi maşina turup körsetdim. "Muna maşina sizge boladyma?" dep aýtdym. Sonda janagy ustaz jylaj berdi diýdi. "Ustaz, siz kuwangandan jylap atsyňyz, birak siziň kuwanganyňyz meniň kuwanganymyň aldyna işten emes edi. Men äli jüregi aşylmagan, äli közü körmegen, kedeylikden başı çykmagan, karnı toyup awkat jemegen balanyň kuwanyşynday kuwanyş emes. Men sizge ölegenimçe karzmyn. Men siziň şötüňizdi açyp koydum. Ne gerek bolsa inşallah alyňyz." Sonda bir kuwanyp ketip bara jatkan wagtynda "Ey Süleyman" diýip tokta diýdi. Süleyman toktap turat. Birak Süleyman da zorga turat. Anaksynyň kuwangan jasyny körgende Süleyman da özüni tutay almaýdy. Zorga turat. "Aýta beriňiz" diýdi. "Jok, magan qara" diýdi. Jaylap qaraýdy. "Rabbana taqabbal minna innaka entas semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim." Allah subhanahu wa taala senin bütün amanyňdy kabul kılsın. Birak maga mınan da üy berip, jetimler, kedeyler üýsiz aç kalıp kalmasın. Men senden razımyn. Osu üýde satıp, sonun akşasına kança kedeylerge üy aperseň, karnyn toýgursaň dedi. Sonda olardy da isteyimiz inşallah. Dedim de burulup kettim. Sodan şu taşında o kişinin so derejede bir jomartlygynan, ol kedey et, birak ol jomart et. Özünün üýüni alıp tastap kedeylerge üy sap berse işdep atar. Men ol kişinin atynan 100 kedeyge üy aperdim. 100 kedeyge üy aperdim. O kişinin özünün atynan 10 meşit açtım. O kişinin özünün tikili balaşagasyna jetip duratan şötaryn açyp koydum. Ben Allah'tan soraymın. Allah'ım, menin dünyada bergen malımdı magan osu dünyada kaytarmaya koş, magan ahirete kaldırış dedi. 2014 yılı bilesizler, bütün televizyona, bütün radyo, bütün gazet, jurnal şıngırış verdi. Ol kişi 8 milyar doların jetimjesizligi taratışıp bere saldı. 8 milyar dolarını jetimjesizlige bulay taratışıp bere saldı. Sebebi erten onun sıylığı, onun cazası var ekeni biledi. Kanın zor biledi. O kişi eli tiri bırak. Saudiyada ömür süredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkenden keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu halife boldu bilesizler. Bu halife 2 yıl musulmandardy baskardy, öte fitna zamandary boldu. Bir adamlar men soğusda. Kim men soğusda? Olar tarihta mürtat dep atalady. Olar tarihta mürtat dep ataladı, dinden qaytgandar dep. Olar sonda dinden qaytkanda Hudaý jok dedimi, Hudaýga şerik keltirdimi, nemese namaz okumaýmyz dedimi, jok kajlykka barmaýmyz dedimi, jok. Olar namaz okudu, Allah'a şerik keltirgen jok, oraza ustady, kajlyk kıldı. Olar jalgyz gana zeketli bermeýmiz dedi. Zeket bermeýmiz dedi. Özümüzden tawap atkan baylygymyzdan ne üçün berýärimiz kerek dedi. Sonda Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu şuýdu da, bular dinden qaytkandar, bularga men soğus açamyn dedi. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, ya Abu Bakr dedi. Koysa iş dedi. Bular namaz okuydu koy. Debedi, bular bırak zeket vermeydi dedi.
Zekat vermöydün hükümü öte ağır eken ağayınlar. Abu Bakr Sıddık dünyadan öttü. O kişi janazası okulup bolgandan keyin halifa Ömer ibn al-Hattab oldu. Ömer ibn al-Hattab bir günü memlekettin osu kağızların tekserip otursa, karasa bir kutu tur, kutunun içinde akşa tur, janede bir ne tur? Xat tur. Xatты jaylab açıp kimde ne eken deb o'qsa, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ahir zaman Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci halifası Abu Bakr Sıddık'tan. Buna kutudağı akşa, bu mening 2 yıllık aylığım. Biroq men bu aylıqni qalay olaman? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl risalatın özünün peygamberliğini taratqanda biröden bir tiyin almagan et. Belkim bergen et. Mening de bu 2 yıllık aylığım jetem jesirge berip beringler dedi. Ömer ibn al-Hattab orundan qargıp turdu. Ey Abu Bakr! Ey Abu Bakr! Ey Abu Bakr! Senden ömürde tiriliginde ozudu oylap edim. Ozdurmagan edin. Ey ölügün de ozup ketdi o bizden degen eken. Sebebi hiçbir yerde ceser cılamasın, jetim cılamasın. Jetim cılasa, ceser cılasa, karnı aç bolsa, erten olarga siz bilen biz cevap veremiz. Baylar cevap beret. Zekatın bermegendigenden, sadakasın bermegendigenden. Biroq bilip qo'yaq, sol jetimning da, jeserding da rizqin Allah beret. Allah o'zi sonday şey berip qo'yadi. Biroq siz bilan biz bu sınalamiz. Xo'sh, sol baylığımızды kimge berdik, qay yerge bergendigimiz jayında so'ralanamiz. Davud alayhissalamning davrinde bir ceser ayel bo'ldi, 5 balası var, hech dengesi yo'q. Biroq jun aladi, jun iyiredi, jip qiladi, bir haftada sol jipni aparib bozorga borsadi, bola chaqasına kiyim, ovqat, ana mına olib keladi. Kunlardan bir kuni sol bozorligina ketib bora jatsa, sonda bir ulkan bir qush keladi da, bu ayelga shabul jasab, ayelning qo'lidagi jiplerini barini olib ketib qoladi. Sodan ayel bishara ceser ayel jilab uyine kelsa baldari jugurib ne akelding deb jugurib chiqadi. Baldarına da ayqaylab, urusup, işe girip, ökürüp jılaydı. Xudayga qarşı köpten köp sözler aytadi. Azanda turada da Davud aleyhisselamga keledi. Davud aleyhisselamga kelip, esikte tevip açıp, ey Davud, senin Xudayın adilme, zalimba deydi. Davud aleyhisselam hayran bo'ladi, ey uytib aytma, ona aytma. Xuday ol asa qamqor erekşemeyelimdi. Bunday sözüngde aytma dese, senin Xudayın zalim deydi. Senin Xudayın zalim deydi. Sebebi men bir ceser ayelmin. 5 balam, jetim balam var. Haftada bir ret bazarga jib aparıp satamın. Sol jibimde keşe bir qush keldi de menden tartib alıp ketib qoldi. Baldarıma hech narsa apara olmay qoldim. Ovqat apara olmay qoldim. 5 jetimim chilab o'tar. Xudayın egerde adil bo'latan bo'lsa, sol qushni nega baylarga jibermeydi? Mağan o'sagan bir ceser jetim balası barga jiberet deydi. Sonda esik qaqiladi. Söйтетте qarasa bir sizde deydi bir 10 adam izlep keldi deydi Davud aleyhisselam. Kirsin deydi. Kiretde janagılar assalamu aleykum ve aleyhisselam. Kelingler ne oldu dedi. Hazret deydi keşe biz kemede yedik. Denizin üstünde yedik. Sonda katı şamal oldu. Jel oldu. Tolğun oldu. Biz ölüp ketemiz be dep turgan edik. Asmandan bir öte ulkan qush göründü. Sol bizge bir jip tasladı. Sol jipte jırtık jamamızga jamap, somen aman kaldık. Elhamdülillah. Biz arkadaşımız bir 100 dinardan sadakamızı çıkarıp atırmız. Sonra özünüz kalagan adamlarınızga beri veriniz dep janagılar 100 somdan tengeden taslap ketedi. Sonda Davud aleyhisselam ana ceser ayelge qarab turadi da, ey nadan ayel deydi. Ol Allah asmanda da, yerde de, suda da özünün savdasını istey beredi. Oğan aralashuvchi bolmagın.
Ol Allah asaqamqor, ol yerekşe meyrimli. Ol asmanda da, ol jerde de, ol tengizde de özünün savdasını istey bereti. Жалғыз ғана siz bilen biz zeketimizi berőmiz bilen, sadaqamızı berőmiz bilen ülken javapkerçilikten qutulamız. Äre özümüzden taup atkan malımız, dünyemiz özümüzge de jene de özümüzden keyingi urpağımızga da adal bolup kalat. Allah subhanahu wa taala barşamıza hidayet versin. Iki dünyanın жақсылығını versin. Dünya üç adamның duası men turat dedi. Sonun birinci takvalı galim. Takvalı galim. Ikincisi bütün rizikten kesilip kalıngan mögedek. Bütün rizikten kesilip kalıngan mögedek. Üçüncüsü jetimi var, jesir ayelдің duası men mana dünya turat dedi. Allah subhanahu wa taala olarga da insaf, tawfiq bersin, hidayet versin. Onlardan da Allah malına bereket versin. Allah subhanahu wa taala mana çiğnimizde dünya ahiretimiz için hayırlığısın ağayınlar. Dünya ahiretimiz için, elimiz için, jurtumuz için hayırlığısın. Her bir berilini vatkan sadaka, her bir berilini vatkan bul zekat inşallah yerden Rabbimizin aldığında cüzlerimizde çarık kılatan zekat sadakalardan basan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Әл-Мәрва Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі